कनोसे कन्मोशन से हंदोक चरगे अधिक अमना असगी कनोसे हौजे की कॉन्ट्रैक्टर सिंगी न तौबी है बसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर सिंगी मरकता सु फजना मसादा टिक टिक लाउबा मसागी चपचाना खुलु सुगुज लाई चपचाला बिलेबा मोय यंखै साम दि लैरिबा मसिदे तौर मोयसु ए अखोन ngasi थबक फांदेसे आइगी खुजुलाई लेतबेगिन आइना थबक सुबदे हिंजोंग सुबैनि अदुना नातै उताइ जातबा थबक सुरगदि स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर सु थबक सुंफांग बांगदम अफाबा थबक सुरदि फजना मतम चान थबक लोइसलगदि थबक से फंगी ए मसि चावना थोड़ी थबक से दम खोजे यामना पार्ट डिपार्टमेंट की इज्जत लई हाबेदो अदुम लैननाबा पुलिस हिम बुथोपिरगना स्पेशल खोगी करियानी लोकल कॉन्ट्रैक्टर हिंजे मसिन कनबिरगा खोई येलोमी कनबदा ख्वाइदे कानन हाबजे हाइसेरगा इ अनबल कनोना लीडर हाउस अमदंगदि थंबियोना हाइजर स्पीकर सर ngसाइगी किलोमीटर अमा मखाइ मुकिल पला कुन गुनसा संगा यानी हाबिदो इनाहान जो हाउस दा अदुमदि सेमबा हौरसेना सिबिजा सु नो तोबिरंगनि अदुमदि तौनरबा दौजिकी सर कइनोगी अखोगी हुजिकी ऑनरेबल मेंबर ने पुखलाई लंबी सिखत नतब लंबी खंगदे बिल्डिंग खंगदे व्हाटएवर आई हाउस की थ्रू द ऑनरेबल स्पीकर की खुथांग द मयाम द मेंबर सिंग अमदि प्रजा मयाम द खंगनसि खोय क्वालिटी कंप्रोमाइज तौबा मदुमा खोय गवर्नमेंट से टॉलरेट तौरोय मागी स्पेसिफिकेशन कंप्रोमाइज तौबा अदुमा खोय टॉलरेट तौरोय अदुना ऑनरेबल मेंबर की उसी पामिर रिपोर्ट कोई सबसाना तहनगनी अदुना ऑनरेबल मेंबर की खतुन नतना सेट पुंबद सुरी थबक सिंग अखोय क्वालिटी कंट्रोल तहनबा टाइम फ्रेम न थबक लोइबा स्पेसिफिकेशन काहनदबा हाइबसे मसी सबसाना फॉलो तौगनी अदुगा इंजीनियर खुदिंगमक लाइब्रेरी एजेंसी खुदिंगमक नसु सि हाउस सिगी सि ताबिरगा मदु तौबियु अखोय हुजिमतद आई मरुप ऑनरेबल मेंबर लमसांग राजन आई कादो जिंग आख फमबदा अस कनो भाई कनो दो आई की केंद्र द मार्केट अम साइ पुलिस हाउसिंग ना अस मौम नि हेमोय सिदि इंजीनियर जे संग ले खिदग सोय आपजानते या अदु थागत पि ना हराव मनते बट अदुगुंबा अदु मदु सुंसोय सोय ना होजिगी ऑनरेबल मेंबर्स ने हाइबा इंजीनियर सिंग मरक मरकता लोइन तोइन सतपंगमद्रसु मरक चलगा करी दौरी कमाय तौरी अदुबो इंजीनियर खरदी परमानेंटली रोड महारर ओइरो एसओ ओइरो करी ओइरो लोइना चटप थुंद्रगसु सुरी थबक सिंगसे नोइ सेनरगा थमननबा आई अदुसु आई एश्योरेंस पिजरी सोइना तौगे थैंक यू मथंगदा याहलसिदा अदु लोइना बट सिटीजन द ओइदा मतेम यावरेबा थबक से स्पेसिफिक लाना थबक सुजंगरे अदु तौरहलरोइना नदे अखोय ओनबल सान हाइदि मुना ताजावेबको अइना जी लाना थबक सुरबा मिदो खंगबदा खोय सुम मा थम लेगद्र एग्जांपल अइना कंडीशन पिरे सुम थोलगा ओन अखोय कनो जी सिमजाजु लेबिरी खुतक इंस्ट्रक्शन पीबी हाइजम नतदी सुमाने तौने हारे सुंदोक तौरक्तरेबा अदुदी मा जे लंबी द ngairega ndaidu द ngaireba nuairक्तरेबा इसे कइनुबु अंगांगनि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तौरकने नुआइते खांग याब खांगएबा होय तौरगे हेता तौरक हेता तौरक्तबा अइना हाइदि किनुदे फनाम जुक्सेले सुमाने तौन तन तौसेलक्तबजे हाइदि हारिबा इंची तरुक तथरगा फुट अमा मखाइदो मखाद लाइबाक द कंपेक्ट तौरगा बालुसिंग द थार कंपेक्ट तौ हाइबनेबा असी सुदौक तौदबद थो काबक खोदलगा बालुसिंग जादा पक्का लौसेलेबा अदु इतरदि मसागी सुमलौसंगरम सुमलौसंग हो यार सुमलौसंगा किलोमीटर माकानी सुजलेबा अदु देदि सुंया यागं लमजोसिने हाइजरिसे मरमदी शेड्यूल लेता टेंडर थादबनी अदु मतदा ngसाigi मदुदा हेनसु याम यावरिबसिदा शेड्यूलसिदा 113,000 स्क्वायर कनो किलोमीटर नेबा से बालुसिंग यावरिसे वावद यावरिसे अदु इतरगदी हारिबदु लेबाक तो तौथोक्तरगदी अदु कंपेक्सी स्टेट हाई नेशनल सूरीबा मान कनो करेबा थौबाल सूरीदुनेबा हाना कंपेक्ट तौर तौरग बालुसिंग चाय चारगा थगलगा पक्का लौरिदुना अदुमक हाइदसु ओंली इंची तौक्त लेबाक तो तौथोक पिरगा हारिबा कंपेक्ट लेबाक तुगी फतब लौथोक पिरगा पक्का फन कनो रोलर तक्सन पिरगा बालुसिंग इंची तौक तो थाबा हाई मिनिमम हाइसे सिदक तहुन बि हाइजबनेबा अइना डबल लाया दो अनि सुदा अहम सु हाइबिसना चेत्रिदना सी हेक मखागी खोंजु टीएडी
ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯍꯦꯛ ꯂꯤꯡꯗꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯤꯡꯃꯤꯖꯥꯟꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 100% ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯍꯜꯂꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅꯦ ꯃꯥꯕꯨ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯐꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯗ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥ ꯆꯠꯂꯦ ꯊꯥꯔꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯅꯦ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯔꯣꯂꯔ ꯇꯛꯑꯒ ꯕꯜꯕꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯤꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯁꯥꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯨ इंजीनियर मक्ति नत्तमिना आइजु इंजीनियर मक नत्तमिना आई इंजीनियर दगे आई रिपोर्ट अमता कौगिगे मोय अमता स्पॉट चलले यंगनिगे अदुगा अदुई मखा ताबदो आई कई दौसिगे दो थमजे मखा तारकुदा Honorable Minister Information and Publicity. Honorable Speaker, sir, demand number 9, information and publicity. The Honorable Member Sri K. Meghachandrana policy cut amat hangkat pirei with the Maramna unable to secure the lives of journalists in Manipur. Sir, Honorable Member Nangasai Thambigi Bido. Journalists are the bridge between the government and the people. Journalists sing Sok Pakanda. It is lost for all of us. Yamna Chumisa. Journalists, freedom. Piba Yamna Maru Oi, I don't know Thambigi, sir. So, journalists, Kidamakta, Department Sina. At all times, matam khuding magta, moigi phanana baida magta, mokoigi yaifana baida magta steps adum kya lokhat kisa. So department asina, akoigi Department of Information and Public Relations ki moigi special loiba, moina chatning ba jaga da chatpe aba press cards issue tawduna moigi working journalist me amjida. Tuga sigi committee, sigi press ki opegi cards semba kanjida government officials, representatives of AMJU, tuga editors guild, tuga Manipur Hill Journalists Union, bo yauraga moigi committee ma semaga kana da cards issue to yage haidana. So maina sembiraga around 106 accredited cards, amasung 400 general cards se akoi issue to wisa. At any point of time, akoigi curfew leiba, luga akoigi leiba matam zida department asina sa home department ka tana duna hojiki hairiba journalist ke mayam zida curfew passes se akoi pina na bida makta dum sinduna la isa manam di kari gidam makta no haba kanjida sa free mobility chathok cha sinjida moida hudong chana na bida makta luga mo ki duty has a 24 hours duty ni ayuk nuntin nungdang nongyai hablai ponte moida sa ana moi ki safety ki damakta moi ki duty ji chana na bida makta so akoi ki home department na sa moi ki service se tawna pina phajana pina na bida makta at all times adum paikhat pa ya ba steps adum paikhat na laisa adu nevertheless akoi sigi I know that at times yamna nungai taba thokdok asai panbigi ba mayamdo adum thoisa yamna nungai te anna ngasai panbigi ba step khara du da sa akoi Imphal Times ki me gi tang mapan 2024 da pung nipan gi nungdang nuda thoki ba thokdong duga Naharol thokdang gi editor da thoki ba thokdok se ki sa akoi Home Department na yamna luna yamna maruoi ba kainoni na case priority dawna even se Naharol ge thawdangi keno to da case adum chathari investigation um tawri SP masamak khudak da adum chatlaga jaga du da chatlaga akoi CCTV ge footage tu da kari phange haidana adum yam kupna keno tawri du ga loina na ma ki
security माके constant यंगजन पे मंगता security जो होजिक माके कनो तो बिरे ना अकोई दमहन ताक बिरे ऐसा दुगा सा अकोई की इम्फाल टाइम्स की दो सीजन इम्फाल वेस्ट की मनुंग दने इसी के तो के बसे सी FIR लौखत ले दुगा अकोई की सी ज चेनाबा म्यूजिंग दो मोई थी दो ना हम दो ना मोई एक्शन लो बयान ना बिना मुक्ता दो म्याम करना दो होने रिसा सुगा होजिक अमना पनबी की बस अंगरांग ना हांदा यामना नुंगाई तबा थौदोक अमदा अकोई जर्नलिस्ट अमा इम्पैक्ट टीवी की जर्नलिस्ट अमा मा स्कफल तौनब खोनबदुद स नुमितसी अकोई असेंबली की सेशन हेड लोइबगा हेड नुमित टू हेड लोइबगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अकोई की मा के बंगलोदा अकोई की आमजू अमसुंग अतोकोई की एडिटर्स गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव्स में आमगा फमिनदुना whatever necessary action logani had an admit to the honorable leader of the house and commit to be given this ado subsequently adom nek cannot okan hosi goes action may amna asa habi give do adom cannot always so aduna koi journalist asa habi give do maina yamna maru oiba lamdam ama chaukat na baida makta yamna maru oiba responsibility low riba masa masa ki professional ethics ngak tuna phajna chatliba mayam je moi ki damakta So the Department of Information and Public Relations, Home Department ka tanner ka Home Department ki advice, Home Department ki help lauraga sa akoi adom hona duna lai luga adom departments na ongam level adom hona jagani ha jaraga so da sum tension jagi sigi wai amani tamjaraga akoi honorable member na thambiri ba katsi withdraw tawna na bainamakta ai haizari. Thank you sir. Sir, wapam amtang tamjai sir. Yang pada sir, honorable minister na sengdok pasi tambirak pasi. Sir, akoi press media mayam. Both print and the electronic media mayam sing reina mayam ne yanarbani aduna sir makoi si freely move tawba adagi hoi saraina panjakhiba mayam sing du maram kari no haibdi ai su khangdi khabar la thengnajaruba tv da tholakpa mayam du collection tawraga makoi gi damak khoi su kanaba mayam sing adu yenge haraga wafam khara thamjabani aduna Sir, makoigi free movement, adagi makoigi information collection, parjada yahonnaba sida, akoigi IFR gi site gi hybrid sidi afabang haktani, madumak afaba guideline ni. Tagun sung sir, field the thing nariba, akoigi tongan threats meam, adagi the basingi awaba meam sing sisu, police department nasu. Home nasu masi yamne concern tawbiu IPR gi asumba mayam akhoi press men singi reporter singi piriba facility mayam duki mathakta home nasu khara yengchen biri hairaga makhoi gi support si akhoi gi government number lebagi kanabasi makhoi da su phangansi haiduna ai aroi boina thamsari. Thank you sir. Mathangda honorable minister social welfare. Well, Speaker, sir. Maruina, we Social Welfare Department ki scheme singi manungda, we always pension yamna Maruiba scheme makagni. Hariba scheme sida Hariba Akwigi demand number 44 Social Welfare gi policy katamoina, we honorable member location yamba location thangat perpani. Observation da koi Sujay Kumar honorable member na thambirapane na lakchani point se koi social welfare department ki makhada koi scheme singi manungda koi always pension scheme asi ani thokna lai koi central sponsor scheme haibamga koi Manipur state ki sponsor scheme haibamga ana Manipur always pension scheme gi makhada koi government lakpadagi 2017 baugi manungda laiba figure ama
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ 45,905 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗ 2017ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ increase ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ 20,833 ꯑꯩꯈꯣꯏ increase ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯕ ꯁꯨꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 20,833 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯅꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ 2.0ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 100 daysꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯅꯗꯔ 16,000 ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦ 3ꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯗꯔ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1,207 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ 1,207 ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 38,040 ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖꯀꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯦꯟ ꯐꯤꯒꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 83,945 ꯅꯝꯕꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯗꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 40,822 ꯍꯥꯏꯗꯤ 60 yearsꯀꯤ ꯑꯕꯞꯇ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 200 rupees every month ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣই 80ꯒꯤ ꯑꯕꯞꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣই 500 ꯄꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 14,238 ꯅꯝꯕꯔꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔഡ് ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯗꯩꯗ 55,060 ꯅꯝꯕꯔꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔഡ് ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ 83,945ꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔഡ് ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 55,060 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 17,000ꯒꯤ ꯃꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ 20,14,68,000ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯥꯒꯤ RRꯗꯨ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯐꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤ 602 ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ 602 ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯒꯤꯁꯦ 563 ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯁꯦ 332 ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯗ 308 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯩꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯒꯔꯁꯦ 439 ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗ 331
खक अमाइना कोई सेलेक्ट तौखिबा सुमाइना लेई अदुना कोई गो टू विलेज की कानबसे अखोइना हेता हानिंगेन हापा यादबा अइना मिनिस्टर ओरे नतगना अइना हेता अइगी इखादा लेरे हाइना अमाइना तौदना यामना ट्रांसपेरेंसी लेना थबक से तौनना हाइदना कोई गो टू विलेज की मिशन से माइ पाउन सथगिबनि हाइदना सुमाइना थमजनिंगने दुगा हंदकी ओइना कोई 100 डेज की प्रोग्राम दा कोई खुंडापुंगी ओइना 641 थागलकपा मतमदा कोई 221 कोई ऑनरेबल मेंबर की सेलेक्ट तौई और सेगमाई की ओइना 485 थागलकपा मतमदा 182 कोई सिलेक्शन तौगी और लोइना कोई की ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस की 576 थागलकपा मतमदा 160 स्माइन तौरना सेलेक्ट तौरकांदा लई हैदना इन फिगर टू सवापमा कोई हेना सरीदा कनो तौनते हैदना स्माइन थमजनिंगदने अदुना ऑनरेबल मेंबर ना तहनिंग पोटो कोई कई लेगे हाबदो कोई खनरगा कोई पुना तौमन सी हैदना सुमाइना हानबगी कनो ओइना सेंगदोकचगे अदुगा मरुओइना अंगनवाड़ी सेंटर साबगी इशू अमा लाकपसी मसी अनौब गाइडलाइन की मतुंगिना एज पर गाइडलाइन मिनिस्ट्री की अनौब गाइडलाइन की मतुंगिना हजिक अंगनवाड़ी सेंटर अमा सागे हाइ तारगदी कोई एमजी नरेगा कन्वर्स तौरकांदा हाइदी कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 2 लाख पुथोपा अदुगा कोई एमजी नरेगा 8 लाख पुथोकांदा 10 लाख से तौरकांदा कोई एमजी नरेगा की खुथांगदा कोई अनौब अंगनवाड़ी सेंटर हांगननबगी सुमाइना लई हैदना ई ऑनरेबल मेंबर सिंगदसु मसिगी पाउसे तमिंगबने अदुना करिंबा अंगनवाड़ी सेंटर अनौब अमा सागे हाइ तारगदी कोई लैरिबा कोई डीसी का तानरकांदा कोई एमजी नरेगा की थ्रू द साननबा हाइदना सुमाइना सेंगदोकचगे मफम खरसी थमजरगा कोई अहानबा कोई लैरिबा पॉलिसी कच्चे हंदोकपिनबा हाइदना ई ऑनरेबल मेंबर दा रिक्वेस्ट तौजरी याम नुवाजरे हंदोकचरगे हाइतारे कनोनिदा असगी खोइदे हर एबिसे कोई गो टू विलेज दा चटपा ngamjahudraba उपाय लेजahudraba मसिगुम्बसे करी हाइतारने अदुदा कोने फील्ड चटपा कान युम कई चम कान इबुंग नंग बसी तौदादी तौबी हाइबे याम याव हाइतारने हजि पई लेरि हाइतारे दो हजि गो टू विलेज तौहिबदुदी मसागी तसेंगबदी करी हाइनी अदुदा चटपा ngam हाइतारने अदुदु सुम फता करेक्शन तौरदेको पर जमेला कादु जाने अदुबु मसागी तौबिरु याम नुआइरे अदुगा अइना हाइजनिंगदी हजि अहन ओरबा दगी फरक ताबा दगी एसीडी कनोना कांग्रेसना तौनिसने बीजे तौ आई चलो हाइनबा मयाम लेब हाइतारना इकाइजदना चतबा मयाम लेब हाइतारेको अदुम लेबसिंगदो सगी ऑनरेबल मेंबर सिंगी थ्रूदा खरागा तौबिबि याब्रा हाइजबा खकी वाने दो यादगदी उपाय लेते कैसु कनो तौजिदे दोगा स्पीकर सर हजिकी पोटू अहन ओइबसिंगसिना लाकपदी फरक ताबनेना मदु कोन इन्फॉर्मेशन दु लौजरकांदा ऑनरेबल मेंबर दगी इन्फॉर्मेशन लौजरकांदा ऑफिशियल थारकांदा मदु कोई तौनना बाइन होनजगे अदुगा कोई ऑनरेबल मेंबर कोई सुजय कुमार की ऑब्जर्वेशन पीबीरपदे नुंगारे ngasai aina sengdokpadusu yawhor male akoigi social welfare department gi oina hojiki old age pension pending lebese akoi 17000 sumaina lei haidana ai sumaina thamjage aduga fishery gida thambirakpa akoi fishery se yam maru oiba department ama oikhale haidi main staple food akoigi maitai gi oina akoi leiba akoi manipuri gi oina chinjak se akoi nga si da mapan tanga lei aduna nga gi production si na nemba aduga consumer sing sine hen basina maram morkanda masi akoi honorable leader of the house na su kanna miyeng changa kanda akoi kanna department si focus tawjabani aduna maram morkanda hojik phawda akoi gi leiriba akoi manipur gi production si fish ki production si yamna scale up tawre habitai aduga loina na akoi atop akoi di saring project kaina tawrakanda matamam da khone saring puthokpa ngamam da basi saring masa bhaw da hojik adi india gi mafam atai da saring masa ka pangam da basi hojik saring si puthoka da masa lowang ngam bagi adu yong na khogi kaino si achievement si lai re haina I sumaina thamjani ngi aduna maruina hojik ki lai ba ngari number si da koi phawok sangi chummi masi honorable member na takpi resun chumam gani na khalle adi ngari number da asauba senthang ama adi hoi production sin wat pasina maram morkanda mapanda gi hoi phawok si leibasi am tangai phade aduna madugi leina na hona bada aso ba sentham ama soina chalangani na I thajaba lei adubu madusu hoi policy ama oina hoi sustainable production of fish haina hoi policy ama oina hoi committee ma sema kanda hoi fishery gi scientist ne adagi hoi resource person sing adagi economist sing tawrkanda koi tanarkanda kamaina kai taw yage hado koi yengchinjage na smaina thamjage
Honorable Concerned Minister Singh Mayek Singh clarification PB Khaunina kat thangat pirakpa Honorable Member Singh na kat sing asi withdraw tawre haina lob the House na yabirabra. House na yabirabni demand sing asi the kat sing leitre. Now the Honorable Chief Minister in charge of Finance will please move for passing the demands. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the demand number 6, 8, 9, 16, 35, 37, and the 44 be passed. Hojik ayak demand sing asi pass on lokhat charage. Demand number 6 transport that is sum not exceeding rupees 24 crore 67 lakh 93,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 6 transport. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 6 transport is passed over. Demand number 8 Public Works Department that is sum not exceeding rupees 1,974 crore 72 lakhs 48,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 8 Public Works Department. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 8 Public Works Department is passed over. Demand number 9 Information and Publicity. That is sum not exceeding rupees 19 crore 50 lakhs 21,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 9 Information and Publicity. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 9 Information and Publicity is passed over. Demand number 16 Cooperation. That is sum not exceeding rupees 44 crore 74 lakhs 97,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 16 Cooperation. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 16 Cooperation is passed over. Demand number 35 Printing. That is sum not exceeding rupees 7 crore 5 lakh 50,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 35 Printing. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 35 Printing is passed over. Demand number 37 Fisheries. That is sum not exceeding rupees 89 crore 95 lakh 38,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 37 Fisheries. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 37 Fisheries is passed over. Demand number 44 Social Welfare Department. That is sum not exceeding rupees 1,109 crore 29 lakh 57,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 44 Social Welfare Department. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 44 Social Welfare Department is passed over. Agenda number 6 Consideration and Passing of Government Bills. Agenda number 1 Honorable Chief Minister na the Manipur Contingency Fund Bill 2024 Bill number 9 of 2024 asi consideration taunaba House ki lib lobi gani. Sir, I beg to move that the Manipur Contingency Fund Bill 2024, Bill number 9 of 2024 be taken into consideration. Hojik ahak bill asi close by close pass taunaba lokhat charage. Clause 2 to 4
Clause 2 to Clause 4 fauba asi pare henna lowiraga bill asigi part ama oina lowda House na yabirabra. House na yabirabina Clause 2 to Clause 4 asi bill asigi part sing oire. Clause 1 Clause 1 asi pare henna lowiraga bill asigi part ama oina lowda House na yabirabra. House na yabirabina Clause 1 asi bill asigi part ama oire. Enacting formula asi pare henna lowiraga bill asigi part ama oina lowda House na yabirabra. House na yabirabina enacting formula asi bill asigi part ama oire. Preamble asi pare henna lowiraga bill asigi part ama oina lowda House na yabirabra. House na yabirabina preamble asi bill asigi part ama oire. Long title asi pare henna lowiraga bill asigi part ama oina lowda House na yabirabra. House na yabirabina long title asi bill asigi part ama oire. Title The Manipur Contingency Fund Bill 2024 asi bill asigi part ama oina lowda House na yabirabra. House na yabirabina title asi bill asigi part ama oire. Now the Honorable Chief Minister will please move for passing the bill. Speaker, sir, I beg to move that the Manipur Contingency Fund Bill 2024 be passed. High bill asi passed over the House na yabirabra. House na yabirabina the Manipur Contingency Fund Bill 2024 Bill number 9 of 2024 asi passed over. Agenda की मरक तक केनों ता agenda की मरक तक केनों ता थमजाओगे तो बन केनों नहीं सर कोई की मणिपुर से कोई की सोशल मीडिया ने देखी मीडिया की सिनाव खरसु अदम आईना यामना मणिपुर की लाइट बहुत से यामना टर्मोइल सिद्धाइदा statement gumma kring mo pi bose khoi am section na pi aduga media gi silinaw sing su tongkanda CM set or Biren set and amadugi recording gumma leiraga phongbi rodi phaba adu nata bada nahansi ai ada niti ayok ki satpaduda Mizoram gi anuba karakpo CM honorable CM do unnaba adagi Nagaland gi Honorable CM Nefurio Sulera, Hamilton Sulera. I am the one who worry what I saw. And I am a queen invite on nobody. Yes, Nefurio Manipurong to lap you, ne. The man is Hamu Holbin Gikari Laone. Other minus some town, but the Mizoram CM Anuba Carapanina, Manas way go ahead. I Sardan cannot orga Anobu Carapani and put on to lap you, Quibiro in a hyper. Although that's why the cry, you know, a university in high discussion, our Takana say interlocutor, how Krehadu, Togring and Torkunaiba. The Sukumasi are in the social media, the Libby become I know me have a court Kayorga diare. I do not have unnecessary Sumaito with Sari Sargi through the house key, putting things and Manilo in a Manipurmiam, the other media, keep paternity sing the. Freedom of press ni haidana dom bang do busi su kharagra handana si haidana ba ai khoi su kainom heda sagat pa lai haijari ba adu to winu haidana adu ma kem leite sumna adu ma interlocutor adu da khalak pa da ministry ki level da home minister ki PMO ki level da tor kadam ne adu magi steps lo khot pa su leite khana ba su leite sumna da sa khaksi da no sa piro ai su lakke adu maina Nagaland ki su hai adu mai tong no ba ni ai sangdop chamin sir. Thank you. Agenda number 6.2. Honorable Chief Minister na the Manipur Scheduled Caste and other backward classes regulation of issuance and verification of caste certificate Bill 2024 Bill number 15 of 2024 asi consideration taunaba House ke liblowi gani. Sir, I beg to move that the Manipur Scheduled Caste and other backward classes regulation of issuance and the verification of caste certificate Bill 2024 Bill number 15 of 2024 be taken into consideration. Hoji I bill asi close by close pass taunaba lokat charage. Close to 19. Close to close 19 power si pare hana lobi raga bill asi ki part sing when law the House na yabi rabra. House na yabi rabina close to close 19 asi bill asi ki part sing oire. Clause 1. Clause 1 asi pare haina lobi raga bill asi ki part amo in law the House na yabi rabra. House na yabi rabina clause 1 asi bill asi ki part amo oire. Enacting formula.
Enacting formula si pare hen lobby bill si part amo in lobo the house na yabirabra. House na yabirabra enacting formula si bill si part amo ode. Long title si pare hen lobby bill si part amo in lobo the house na yabirabra. House na yabirabra long title si bill si part amo ode. Title: The Manipur Scheduled Caste and Other Backward Classes Regulation and Issuance and Verification of Caste Certificate Bill 2024 asi bill asi part ama oina lo the house na yabirabra. House na yabirabra nina title asi bill asi part ama oire. Now the Honorable Chief Minister will please move for passing the bill. Speaker, sir, I beg to move that the Manipur Scheduled Castes and other backward classes regulation of issuance and verification of caste certificate bill 2024 be passed. High River bill asi passed over the house na yabirabra. House na yabirabra the Manipur Scheduled Castes and other backward classes regulation of issuance and verification of Caste Certificate Bill 2024, Bill number 15 of 2024, as he passed away. Agenda number 6.3. Honorable Minister of Education, the Dhanamanjuri University's Second Amendment Bill 2024, Bill number 13 of 2024, as he consideration of House ke liye lawigani. So, I beg to move that the Dhanamanjuri University Second Amendment Bill 2024, Bill number 13 of 2024, be taken into consideration. Bill asigi consideration da Honorable Member Surya Kumar Okramna participate taujage habidai aduna Honorable Member Surya Kumar na habidani. Honorable Speaker, sir. House asida any bill law CMPC House member mayam kanaraga tanaraga apa pataba mayam ama tanaraga sir masida pukhatna bani sir aduna aigi site gi khoi ngasigi amendment si tawdringai mamangda ai kitang thamjage point to point adum laksage. Honorable Speaker, sir aina sum yengjabada khoi school gi Uzik passed over the school the Manipur Private Schools Registration and Regulation. Sir, sidadi akwai statements of objectives says National Education Policy adugi magi objective and reasons is sir yam phajana piba. But Dhanamanjuri University Act akwai amendment second amendment some provisions required addition and deletion and modification. See the changes like I am saying objects and reasons is sir masi fazana detail oina pibi ramagadi hagadra haina sir ai ahan suggestion da masi amtang thamjaningi masi me yaude masi gi khoi gi semto iba myam sing gi reasons ji kari no masi gi objectives ji kari no haim sim sir ani subuda close to have tare in section 13 Sida 6A hana mahapi sir akhoi administrative officer. There shall be an administrative officer who shall be the principal administrative and establishment of the university, and he shall be appointed in such manner. Sigi sentence mai pura padra su administrative officer ama hapkani haina sir masigi amendments the hapir ko sir masigi post darkar laibra unnecessary da salary akhoi tongana sakhiroidra aina atopa university singi act enjoy matamda sigi posi university amata da laiba udaba aduna masima kari gi hapano haibdum tang honorable minister na masi thambiba yagadra adugo universities di everywhere in the world akhoi masagi tonganba autonomy oina leijabani masagi governing body masagi freedom haibatare aduna akhoi masi hapsalakpa taragadi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯚꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯚꯔ ꯁꯦꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯔ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯇ Vice Chancellor, notwithstanding anything contained in the subsection number 4, the Chancellor may at any time after the Vice Chancellor has entered upon his office by order in writing, remove the Vice Chancellor from the office on the ground of incapability. What adu incapability is kari da no sir hayeng count tor kadori se si irai line vice chancellor am la kum matam da akhoina anytime lokthok mi matam da lokthok pagi kaino la oiders misconduct or violation of statutory provisions and sir happy sir other sirs masida aina haining is sir any kaino to matam da opportunity of being heard haibam day sir opportunity of being heard later the court chatpa matam da sir adum kaino tawraidra haibadum tang sir madum tang ai thamjaningi sir aduga point amada para ariba khoigi ahanba university ga noista para 25 sida akhoi university tara akhoi college tara school of social science humanities school of law sisi tara yari sir da university se akhoi na DMU se akhoi na ahanba hokdoku matam da aina sum khangjagibada I may be wrong but rusa 1 gi guidelines si makhada cluster college manga honorable minister nahan mamang dus thamir cluster college manga thambigi haira thamme bada sidai colleges tara yaure da rusa guidelines ki makhada cluster college manga sigi makhada tawgibne du sigi se university da hojik masigi position lairibra aduga NEP national education policy ki makhada di university should be allowed to affiliate any colleges and higher user but sigi amendments da haphodraga di hayeng university sigi magi future da asokpa lakadar la oidra haibidum tang lakadabo oiraga di madu haphobuda kari kai university should be able to affiliate any college matamdu da rusa guidelines na university cluster college manga si tawraga dum yani haibra manga si oiga dawni haibra adugi makhada tawraga tawhibane do NEP gi makhada hayeng national education policy gi makhada hayeng sol kadra haibidum tang sir ai thamjaningi point amana akhoi gi sir oja sing haiba tare hana ai mamang du thamjagi mne university college university oidringa da college oina DM college oina leiriba college sing sigi college mayam sigi arts science leiriba mayam sing si oja sing si siga aduga anauna lauriba recruit toriba oja sing sigi mokhigi